Kiembote, Kiembote, kokanda dia okurde ne Congo. Mono itoyo ne Congo. Samungizi di wawu, mukamba. Die kamba ko ana okulu azingilanga muna ntoto France avo kuna nzaya mvimba. Nzogulu bambula mbunu vo buna lufalo sedieto ngadi vanga madi papa Paulo Buta. Unu pangieto vo nkundieto unangizina di Emebula. Emebuta lulemvuka winanga vo mwana di papa mwana osala sise papa Paulo Buta. Yandika mwene vo kakamba dia kanda dia okulu que vo tuninanga ye encontro di reconforto katwa bange se yandi pangieto Emebuta di kalavo muna lumbu kie sabala dia 2 de outubro muna tango ye 14 horas até 18 horas muna restaurant La Mama. No zingilanga muna bate de França lutuminezaya restaurant La Mama. Ini nanga muna metro Remo Quenon linea 5 ou linea 5 direção Bobigny. E o azole bokere pangieto Emebuta muna 06 05 69 5D 66 yoyo imbila pangieto Emebuta. Bandeko suite ya DC ya papa Paulo Buta yango to ye to informe bino que libota ya papa Paulo Buta mwana na ye Emebuta yende abongisi mokolo oyo ya le 2 octobre 2021 à partir de 14h tokutana na restaurant La Mama tokabala mwa eloko ya muke. Restaurant La Mama ezali na Remo Quenon ligne 5 direction Bobigny. Numéro na ye ya Emebuta ezali 06 05 69 52 66. Ezali kaka poto reconforter famille oyo na liwa esalamaki ya biso papa Paulo Buta. Yangana mwana na Emebuta aye na likadisi oyo ya kozala ensemble na bango lisusu le 2 octobre 2021 a partir de 14h e 18h. E estamos a informar a família da Congo residente na França. Depois do falecimento do nosso pai Paulo Buta, o filho e a filha, que é o nosso irmão ou a nossa irmã, Emebuta, está a realizar um encontro de reconforto que terá lugar esse sábado, dia 2 de outubro, das 14 até 18 horas, no restaurante La Mama, que encontra-se no metro Remo Quenon, que é linha 5, direção Bobigny. Para entrar em contato com Emebuta, o número está aqui 06 05 69 5266. Aqui é o vosso irmão Toine Congo, que amena. Tua bobela. Kuna mbanza Londres, kazingla ngeyandi. E dia di diambu, ito bobela. Diambu dita di de kanda. Kanda itwa bambule mbundu vo
lokala kitwadi muna dia 2 de outubro kikala ke sabado sabala kalukondiko ilubene pe embila yepangieto emebuta luto masala ededi diambu ditadi dinkangu epata dieto luto masala lumbu gembote. Ciao ciao.